Kuri uyu wa gatandatu mu karere ka Rubavu mu ntara y'Iburengerazuba, abafana n'abakunzi ba ekipe ya APR FC na ekipe ya Rayon Sport bari babukereye mu myambaro iranga aya makipe yombi, biteguye ibirori, biteguye ubukwe, biteguye umukino w'imbonekarimwe, umukino w'ishiraniro wari guhuza aya makipe yombi ahatanira igikombe cya Super Coupe. Iki kikaba ari igikombe kiruta ibindi bikombe mu bikinirwa hano mu Rwanda. Uyu kandi akaba ari umukino ubanziriza shampiyona y'umupira w'amaguru hano mu Rwanda. Abafana ba Rayon Sport bari bafite ibyishimo n'icyizere cy'uko bagiye kongera gukubita ekipe ya APR FC ahababaza bakayitwara igikombe, nyuma y'aho mu cyumweru cyashize ino ekipe ya Rayon Sport n'ubundi yari yatwaye ekipe ya APR FC igikombe cy'agaciro. Gusa abafana n'umutoza wa APR FC bo bari bafite icyizere cy'uko ekipe ya Rayon Sport itari kongera gukora nk'ibyo yakoze mu cyumweru cyashize ibatwara igikombe. Uyu ukaba ari umukino wari ufite byinshi uvuze mu kuba umutoza w'ikipe ya APR FC Jimmy Mulisa yakomeza kuyitoza cyangwa se akaba yakwirukanwa yongeye kuba yatoza iyi ekipe y'ingabo z'igihugu. Uyu ni umukino kandi wari witabiriwe n'abayobozi mu nzego zitandukanye za leta, aho guhera muri Minisiteri y'Umuco na Siporo, aha ndavuga Minisitiri Uwacu Julienne nawe yari mu bitabiriye uyu mukino, yaje kwihera ijisho uyu mukino w'imbonekarimwe uhuza ama ekipe y'Ibugugu, uhuza ama ekipe y'Ubukombe, uhuza ama ekipe y'abafana hano mu Rwanda. Ni umukino watangiye utinzeho iminota 18 ku isaha ya saa 12 nk'uko byari biteganyijwe. Nk'ibisanzwe na ekipe hagati y'izi zombi ijya muri uyu mukino yizeye gutsinda, ari nayo mpamvu umukino watangiye amakipe yigana akinira hagati n'imipira yihuta inyura ku mpande. Ekipe ya APR FC yari ifite ibikomere byo kuba yaratsinzwe umukino uheruka, niyo yashize ubwoba mbere itangira kugerageza gusatira, ndetse mu minota 20 yakaba yabonye ibitego bibiri, harimo aho rutahizamu wayo Issa Bigirimana yasigaranye n'umunyezamu Ndayishimiye Eric Bakame, ariko ananirwa kumutsinda. Ni umupira mwiza Bigirimana Issa yari yahawe na myugariro ku ruhande rw'iburyo Ombolenga Fitina wakinaga umukino we wa mbere nyuma yaho ikipe ya APR FC imuguze. Abafana b'ikipe y'ingabo z'igihugu bari biteguye kubyina insinzi, gusa bitegereje neza basanga Ndayishimiye Eric Bakame wahoze akinira ikipe ya APR FC afite umupira mu ntoki ze. Ikipe y'ingabo z'igihugu yakomeje gusatira, gusa Sekamana Maxime nawe yarangiye kubyaza amahirwe uburyo bwabazwe yabonye aho umupira na Rugwiro Herve awuteye unyamba santimetero nke hejuru y'izamu rya Bakame. Kubera kutabyaza umusaruro amahirwe ekipe ya APR FC yabonye, ku munota wa 34 Ismail Diarra, uyu abafana b'ikipe ya Rayon Sport bita Bigango, yongeye kwibutsa ba myugariro ba ekipe ya APR FC ko yagarutse kandi akiri wa wundi watwaye igikombe cy'amahoro mu mwaka wa 2016, maze ku mupira mwiza yari ahawe na Kwizera Pierrot atsinda igitego cya mbere. Abakunze ba Rayon Sport si kuririmba Bigango barasizora. Ibyago bya Jimmy Mulisa rero wari watumwe iki gikombe kugira ngo atangire kuganira n'ubuyobozi bwa ekipe ya APR FC ku masezerano mashya, byaje kwiyongera umwe mu bakinnyi bamufashaga cyane hagati mu kibuga, Nshimiyimana Imran, ahawe ikarita itukura kubera gufata manzitsi ya Rayon Sport mu ijosi. Ibi bikaba byatumye abafana b'ekipe ya Rayon Sport bitera ibicu, bizeye bidasubirwaho gutsinda ekipe ya APR FC. Ibi niko byaje kugenda ubwo ku munota wa 61 Kwizera Pierrot yahise ayica intege atsinda igitego cya kabiri cyashimangiraga ko batari bworohere Mulisa gusohoza isezerano ryo gucyura igikombe kigasanga ibindi mu bubiko. Gusa byatunguye benshi mu bafana b'ikipe ya Rayon Sport
ndetse birabababaza. Nyuma yaho iki gitego cya kabiri cyinjiye, abari muri stade bongeye kugirwa n'icuraburindi, dore ko amasaha yari yakuze. Kuri iyi nshuro umuriro wagiye, ndetse abasifuzi, abakinnyi n'abafana bawutegereza iminota irenga 30 gusa umuriro ntiwagaruka. Aha kuri radiyo y'igihugu, radiyo Rwanda, abafana b'ikipe ya Rayon Sport bumvikanaga n'umujinya ndetse n'agahinda kenshi, bavuga ko batazemera ko uyu mukino usubirwamo, batazemera ko ekipe ya Rayon Sport yongera gusubiramo uyu mukino hagati yayo na ekipe ya APR FC, kabone nubwo bavuga ko ekipe ya Rayon Sport yatangira ku bitego 2 yari yatsinze ekipe ya APR FC. Gusa byabaye ngombwa ko abasifuzi na komiseri w'umukino bajyana n'abayobozi b'amakipe yombi. Aha ni Gacinya Chance Denis, umuyobozi w'ikipe ya APR FC, ndetse na Kalisa Adolphe Kamarade ahiherereye, biga ku mwanzuro w'icyakorwa, bemeranya ko umukino ugomba gusubikwa. Nk'uko nabivuze, iki ni icyifuzo kitakiriwe neza n'abafana ba ekipe ya Rayon Sport, aho bavuze ko ekipe ya APR FC yari yabigambiriye, ibonye yuko igiye gutsindwa yandagajwe na ekipe ya Rayon Sport, maze bahitamo ko umuriro kuri stade ya Rubavu ukupka. Maze abafana b'ikipe ya Rayon Sport bakomeza kwijujuta, bavuga yuko uyu mukino ubabujije kwishimira intsinzi, ubabujije kongera gukubita mukeba ahababaza, bakamutwara igikombe kiruta ibindi mu bikombe bikinirwa hano mu Rwanda. Ferwafa nta tegeko yateganyije ku mukino wa Super Coupe ryakwifashisha kuri iyi ngingo igihe umuriro ubuze. Mu gihe uyu mukino ugomba kuba mbere y'uko shampiyona itangira mu mpera z'icyumweru gitaha, komisiyo ishinzwe gutegura amarushanwa muri Ferwafa igiye guterana bitarenze amasaha 48, ni ukuvuga nyuma y'iminsi 2 uhereye ku wa gatandatu, hanyuma izatangaze umwanzuro ndakuka ku buryo uyu mukino uzasubirwamo. Gusa mu byaranze uyu mukino nuko ekipe ya Rayon Sport yari yiteguye nta kabuza gutsinda ekipe ya APR FC, maze abafana bakava mu karere ka Rubavu baririmba Murera, kugera mu mujyi wa Kigali, kugera i Nyanza, kugera i Gicumbi. Abafana bakaba bari biteguye kongera kuririmba Murera, ndetse baniteguye kongera gushimishwa na Ismail Dayara, uyu bita Bigango, kuko bari bamwitezeho kongera kuzonga ba myugariro be ekipe ya APR FC. Abafana ba ekipe ya APR FC bari bitabiriye umukino, bavuze ko ekipe yabo yarushijwe, ndetse ko nta cyizere yatangaga cyo kuba yabasha kugombora bino bitego 2 yari yatsinzwe na ekipe ya Rayon Sport. Nyuma yaho kandi yari yaboneye ikarita itukura. Ese wowe wari kuri uyu mukino wabyakiriye ute? Ese wowe wumvishe uyu mukino wabyakiriye ute? Ese birakwiye ko nyuma y'amasaha 48 kano kanama kashyizweho, ndetse no kuba abayobozi bano makipe yombi ndetse na komiseri w'umukino n'abasi bateraniye, wowe urifuza ko uyu mukino wasubirwamo, cyangwa urifuza ko ekipe ya Rayon Sport yongera gutwara ekipe ya APR FC igikombe ikayikubita ahababaza? Wibutsa ko uyu ni umukino wari witabiriwe n'imbaga nyinshi y'Abanyarwanda, aho niyo nka yari yaje kwirebera uyu mukino w'amateka, uyu mukino w'ishiraniro uhuza aya ma ekipe y'ibihugu. Uyu mukino kandi wibutsa ko ari bwo bwa mbere warubereye hanze y'umujyi wa Kigali. Gushimiye ko wadukurikiranye, gushimiye kuba wabanye natwe, wibutsa ko iyi ari YouTube channel Rwanda Online. Wibutsa kandi gusangiza inshuti zawe ibiganiro byacu, ndetse
no gukomeza kudukurikirana uko bwije n'uko bukeye. Naho ubutaha mu biganiro nk'ibi ngibi, amakuru y'imyidagaduro ndetse n'amakuru atandukanye avuga ku ngingo zituma urushaho kugubwa neza. Wibutsa ko ushobora kunyandikira kuri WhatsApp namba 0735460665. Naho ubutaha ukomeze kugira ibihe byiza, naboneraho kwihanganisha abafana ba ekipe ya Rayon Sport bari biteguye ibyishimo, bari biteguye intsinzi, gusa umukino ukabatenguha ugatuma batava mu karere ka Rubavu baririmba Murera kugera mu misozi igihumbi igize igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ukomeze kugira ibihe byiza, Imana ikomeze kurinde. Naho ubutaha wibuke kandi gusiga igitekerezo cyawe kuri iyi nkuru, unatubwire uko wakiriye kuba uyu mukino wasubirwamo.